kwifuriza ibihe byiza kandi aho uri hose nifuje kugubwa neza. Uyu munsi rero ni amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'umukandida Donald Trump. Ngira ngo mwese muramuzi Donald Trump uko muri kubibona ni umukandida uri kwiyamamaza, aho yiyamamaje akaraswa ari kwiyamamaza kuri stage. Yaje kuraswa rero, amaze kuraswa abashinzwe kumurinda umutekano bigira hino baramurinda, gusa icyaje gutangaza yaje guhaguruka n'ubundi azamura ukuboko hejuru, ubona ko ndagifite imbaraga, ariko ikigaragaje ni ko hari amaraso yamugiyeho ku munwa ndetse no ku gutwi ndetse no ku kaboko. Rero ni amakuru agiye atandukanye ndimo kugezaho kano kanya, kandi niba ari ubwa mbere kuri subscribe kuri channel kugira ngo subscribe kugira ngo ukomeze kujyana neza akantu kandi rero twatwemo kurebera hamwe amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Umukandida Donald Trump nawe yarasuye kuri stage arimo yiyamamaza, bityo rero ibyo bikaba ari ibintu bidasanzwe biri kwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nishimira ariko twabanye muri kino kiganiro kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uri hose, kandi ukomeze natwe mu bindi biganiro bikurikira. Ibisanzwe ni ko muwe muri kumwe, ibihe byiza. Shalom shalom.